Ahanshongeji twatayira famu ya Simon Kabarebe Nkunya omuri Changa Kasana mu district ya Shema kandoko twashanga beji bitenchero ya Kitagata Farm Institute hamwe n'abakasana Vocational Secondary School bari nubegesubo kubine kwera beji batayi babo hamwe n'abazire babo okuratura umuranga gukore sita karice barukorera he bintu byinji abengamba chicha 4 acres of Bengon yagamba ahakoze sitaka 4 acres kugira ngo wabo ine acres nazitaka ekemwe okibyare ebyo kurya ekendijo ogirisize hente zo mucurente no wafuta hente munana ekendijo ogibyare ho mwana mwe nabana bitu ntubegesa ngo 4 acre modage netukora boko baho muri angore abantu binamataka binji gakwika 4 acres ezente nezo mukiju tugeta zero grazing Brisi zo mwanya muke ente nyingi ati nkente kinana ko kuba noreba aha egifame sheme kuberinka acres 12 tuzokubera zirira hente kinana abejaba bamazirebero barukwegesubwe merometari yemwe nemwe ombyo buhinje no burisa no basuta bangaje binji konkimba bana bato abashara bato abakwega nicyera abamura kumwaheza mutataza kuvuga banaza kubonema Nshemesa abana variation kandi ntugikora nka paper era ko kwika Farm Institute twina agro processing room abana ni ba processing and bakora sabuni ni bakora mate bagihamu yogurt bagihamu cheese bagihamu butter mate twihamu na sweets family y'abahango bwa ekitano kandi nerisuzubwa hente cyana nina omwani orutoke hamwe n'imboga umuritayo rwa mukuru wihanga yoreka guta Museveni mu district ya Metoma ashabere bakuru b'amashomero hamwe n'abebembezi okube cyo kureberaho umuhurire ya 4 acre modo Bindi zajayi ekori ubwize zenyangwe ubwinge bw'ibyo birekere abamakaka mahango ahubwo ibintu zashyira gasha kwa mayi kwa twakire